Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Shambor Karsentiu, Vice President Kasanchnong Youth Welfare Organization, Bapniat yak Elephant Falls. Ulapan pau balada omsha ikikali bawan nabar, kin syak tabha namarba, kin saduna kinongwan jungokai perthei. Yakini Uba Shambor Karsentiu ulapan pau, de halor baka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association, kalapan bena, baha kakhan reutrik unai lur, kin pelong ikajing yakhi kajongki, bakinum sya ashu ikikali tourist ban wan nabar, bakin wan penpo yakinong wan jungokai perthei, haki jaka jungokai kajela, Uba Shambor Karsentiu, uloong baka jingong ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association ban num ailat shu yaki ban penpo yakinong wan jungokai shiki jaka jungok, kabiang palat, Henry kabadon kam kade ban penbit penbiang kat kum kajing don kam jong kinong wan syangkai. Lada kibawan jungokai kin hiarno hasilong nagakali remdor bakiwan. Omdon kali kum kata kakali kabakit ban penpo yaki haki jaka bakitmu ban let syangkai. Namar kata kan kta yaki. Bad ha jaka bakin wan syaka jela Meghalaya ki let no syaka wei ki jaka bad kani kan sakta jor ya kajela bad yaki jaka jungokai lada duna kinong wan. Habayo ban yakran bagilong kemi ki basyong di jing di harut surok hajing king mau kudong. Kilapan pao lada kinongnya akali kamay banapo kajela. Kimsya ban wan tang yaki kali kabiang palat. Henry kanumday ban pentut ya kajinglet jingwan kinong jungokai. Namar lada kinong wan kiduna bat kimwan sya kajela kanlong kajing do nong shibu yaki. Kiba im jakpo da kabasyong di jing di harut surok. Mana kan isin kilale itu. Tahang ni te kau kali asam rumdon klitoris. Ngamtip ki khang se ki bat se tingim tip ni te. Tengam persya kata kajing le jong kita. Kidai bin le. Oh kidai bin kamai kidai bin imja. Ngaru ngai mese miki bikin le ya kene. Tang ba nengkong kidai bin penbiang sonal jongke. Lali kilak biang kat kum kajing don kam jong turis iki kali. Bau turis uhiar nak kali ke beremdor, unkeu dah ke beremdor. Tementan hiar nak itu kali ke beremdor, turis minta kibun ke beruspa, kibawan sangkai, kibawan pelut pisang ni Meghalaya. Te lada penhiar iki kum nata kali, pen sangkai seorang barok kawai, daki lokal taksi ngatrai, kam lalong kinum tre, bakal lalong kejing leran, ya kejela jungi. Te kasion kadai benle suai kita kan sim suai senjam bahkan penbiang suai kali kajak-kajing kali bebiang kan biang ke toilet kan biang nadong hodong kin biang ki kali kat bak turis ukwa uhiar nang tu kali tu udah menyok kum ketuh kali ta kata tela nama kidon kijela kiba ngatrai kidon kijela sikiwe kiwe ki caka kibala benle ta tahang ne rode makiru kita benla ngamong ma ngapersya eki henry kide benle ta te nomor ba kan kakta hi lagi sule kumne lagi kimpala penbiang telung ya kejing yak terus yangi bapet yak terus pot kakta nomor nakatu bayo ngisi tulo begini staff so tikide nya keren yak sorkaru kan nang sorkaru kahaban penbiang ay kali la ya Trilangka kitu ga son bak sorkar nya keren sorkaru kahaban penbiang ay kali kum ke MTC ke bapenya iki bos tekaturu kada ben biak kan kali kin share kayaknya ka kin yok katur kan yok kamailang kan kin ya kamailang ngamper sia tang ba dei ben penbiang sua nalajong lada labiang le mana bisnis kamajong mana bisnis kamajong ki tang ba sua ngin le kan ngono dei ben biang sua nalade kan labiang nalade tersalek tate kanum kata hapor liur besit kum tu layo suti setiap wan sini por lang tadi tang lokal ni bang ipe ya terus spot kan bun kan kata baik makawai kadau kalong ba nak liang jongki kinumla ban penbiang ya kali kum bagi turis kidon kam dari hiar nak kali beremdor napoi hasilong mendon kali ke bagi kuat maki bagi hiar maki ndom kum kata kali kata gue jing tekan kata iki haja ka bikin wan sangkai sini kin pelut pisah ni ban kamai ban yok kam ki beliau jungi ni bom yok kam yok jam ki yok kam ke jam bikin tre tu spot
telah relek mentah kamut maki ti lay phai no kinamla ben song di tu kali kiba maki kimla ben pembiang Maka yang mengikut kisah tu kan nak cerita sebagai kebahagiaan hari kata kata mari kisah tu pagi jatah lepas cuman turis. Lagi man kibi bersabar ni nemu aja. Wah, kata saya sebut. Terjemah kibi bersabar kata aja mentau sebut bahaya ni. Jadi memang salah yang nak tahu yang ni baru kisah betul yang ni. Tikum ciong no. Kalau dia kata kita orang iba mana kecil malah pembiang kali cuma sarkar kan. Ada sarkar lah pembiang kali terkebut bawah na baru ya kali panane kebut kebabiang muka kali ala biar keliam kan. Masuk orang kemudian kita taksi malam kemudian kita itu atau bikin sebuah nabar tibuan kita kami kiha ni mau kita dan kita yang kita tidak bersama kali kemudian kita kita ikai kita biang kan dan sedang. Nak kalian jangan buku kata kecil kerpat kayak sarkar ada kala kan sobahan pembiang sekali kumbak kuat itu res pakatahi. Kami yang hikjeng lek jong kimak nang bagi nang jong isanir kunjuk belalang kan. Kunjuk jalan kan. Balang kawi bakmat tadi berpembiang sekali kan. Ni lang kuat makana balik makana ngimla balik. Bagi long menjur kita bakas dia pelan balik kata kan. Balong kadai bagi ru tambah kata ikan bakmat kala pembiang sorkari kali tekam kajeng mentai kadi jom takali rijongi tak karya jongi entah kabiang hi tambah mata tadi ke oksigen hiduna ki gas wan tambahan di tikim judo re expert de gamte re kata tambahan expert tikim judo yes kiwat terima kasih bar sampai tidak isi Mentah teh duna pi kayu. Ni beri hai ben khang kali ba na bar sengi bam la du kamai la du kaci kenin baca sudah ingin besar sudah iki kun kiti hai ma. Lu hi ken lek kumta. Ni beri hai ben khang ru kata bang kita cing duk nong de ben di. Cing duk nong te bacur ki ba. Dari kibat tang kali cong ke asam tolong biang di kiban koi pada toris sana mo. Dari kiban pai pada toris berkali tolong ni cing duk nong de ki bu det. Ngi yo cha nan ne cik toris ta. Deki khang kom ta tak kan dikamai ka cik jogi mo tambalong kinta de ba kipan pai kom ta ku di ben lo kipan pai datang kali kan cik toris ta lo kipan poi bet mo. Kin yo kamai lang ta. Kasi jongi ku yo kamai lang. Nomor bukan channel tak lawan dari penyedu asam baca channel semua. Jika ML jongi ta la dak duk kamai sang mo. Ayo duk. Nak kisah jonga tak biang kan nomor bukan yo kamai lang bet ki driver Hasi jongi kenyo kamai lang kenyo jalang ngiru ki ba mai ke ba badi nak mungkin cakap turis tolong yo kamai lang kin mo dari kipen pai pada ada kipen pai bet turis bet kali tolong suduk nong emang mo makamai kumne ada kipen ada kilek pada komta tak bahai kan bukan yo kamai lang kibiang kibun ni tambalong kibun pada kilawan pada kali lah jong teh naduk na asam tetapi mergi kamai de kali prai biru teh mak kai asam teh Betul menhakane tiki biru ki obat nanti so ki ombak kali private kiawan bet kiawan bet kan kai chane teh mende kali kamai lawan bet duduk direct utai chane atip mangi ngida le cari cok tingim yo ai mai direct do kali lah cong do stai tharai mengi bung pecut le tolong yang plastik mo ni ko ban ong kata cinget sahu tu yo de bekem ya pet bahanan de bede na tana nong po hiem beki yo benrung sahu kat bamon Tadi beri kia cek bahan cakap beri ben cek tolong yo kim yo kan bendong sahu kat mama. Tapi kita kali kita start buat hati ki orang badeng ngi wan kai siing family di mana teng-teng ki wan kali kamai. Yo kin dia cek bahan hina cakap beri ben cek tolong yo kim yo rung sahu iki. Tar la dak kim dek ibe hi betoris bet ie tolong ka ketahi. Mlo kum kiti ki buan belat mor ki buan belat habbe hiem. Kirsan belas sahu cari cong ki wete. Tip kasih congi minta rabun itu bandang bateri ki kharuk mo. Dari gwan cengok kai dia tolong tak sudap kila lek temo. Mende biasa ita kira karu tak sudap. Tak suwan ne kila cuma melunong kila cedak kim ter kila lek passionok temo. Kim song sa isa ne tambalong. Kila jada ka kin wan ada kali cong kali lokal sana ke inyo kamai lang. Kata kala sarkar kabiang kin baginya yo kamai lang para kasih jongi kan ko misalnya. Ya imlang mai para kasih dah. Kita tengah nang ong kumno ba nakala bersuka tolong deki sya do tang ki pura no masalaya tang tolong ya imlang dah tolong para kasih kita dawan ki banabar pada tolong ki du no ong kita terus ko masalaya ro ki mentah tolong banai Agos September man Islam hi ada banai brunei yo ba Sesong man di sini.
kita kebun ni kali asam itu. Kebun ni kali asam. Kata tanda kala ekstra ban penbek tak bahai bikin siapa sekali mislayakan. Yang mangi dunia imat yang dah. Saya stom ni kayu turis tong sini tak kada kita kapot. Yang kapot dia kita tolong kita mai yang kambing tu. Kalau kita mai di pas pak sekarang istri dengan mai kita. Khusus pak tengah baik sini. Asong ini saya dua asong ni masih. Kamu asli punya shop di ni.